Ulat Joka Jila Meghalaya Uphagu Chauhan ulawan banjengo ik Mokorwat South West Khasi Hills District dag benta bani kenu ik ofisa sarkar jongkan ik district Mokorwat. Hasyawan pelong ik jingilang hakan ik sengi ulalai banjurip ik jaka sumar Nongpang Hospital kebadan shispa jing thia barika Maharam Government Higher Secondary School Mokorwat bakajo kapor ulalai jengoru ik kawe ke jing pentrei lingba skim MGNREGA kejaka sajan kebadan haphot maupun Mokorwat South West Khasi Hills District. Hadin kejingli jurip jungulan kaladon ru kejingelang hapok ke circuit house bagi ofisa sarkar bagi katu gani kinong sinsar senong joka district hakabalai dan lang ru usim kahima Maharam sim ship upaim Nyandro sim yong ba tilingwa IAS Deputy Commissioner South West Khasi Hills District budba GD Karwan lang Superintendent of Police Mokorwat bagi wedi ki ofisa sarkar nakitaran office beper ki badan hapok South West Khasi Hills District. Kare. Hari ini kita keren lah ya keren siapa kini ki program ki skim ki development ki bangi penteri yang ni po district ini. Nanta pada ki jing dan kam ki bagi suggestion ki idea ki bawa ki advice ki jing kentu bawa ru apa ni nanta pada ulayo ru gubernur ulayo ru jingnya keren bad kini ki SM bad kini nang ilam senang hak bagi lapan sengau ya katuan ni ki issues ki jing ki bagian do hak ni ka district ini. Rekren siapang kanika border fencing siapang ka jingnya jangki beriu siaki bertahan border nanta ber siapang ki surak ki lingki kisingkin ki ka umdi bat ki jingnya songsok ki bapa kanika district macam